हेलो आम बाहरी ट्रिप कड़े जाऊँ कौटी जाऊँ मत जना मो धर्मपत्नी और बंधुंकर कहवा अनुसार मुझे बाहरी गली आम सह बंधुंकर नूतन नवविवाहित बंधुंकर धर्मपत्नी अच्छा वेलकम सिप्रा केमती लगुच तुम ट्रिपटा आ मोर टोपीटा आम क्या जाऊँ भाई तुम भी जान कड़े जाऊँ ऋतु मुहटा टे देखिए कह भूत कला लगे कैलाशगिरी हिल बेंगलोर के आम के आसले ओके फाइन आपण मन में निश्चय भाव प्रश्न उठुव मो सांग गला कड़े सी भी जाऊँ गुड़ मनोरम दृश्य कैलाशगिरी गला बेले रास्ता आ मात्र 15 किलोमीटर रास्ता पूरा छंछत रास्ता काऊ कोईली ना आम 4 जन अच्छे आगे छोड़ जाती मनीष सब अमड़ी छोड़ा फोटो कर जाती सांघातिक लगुच सब भंगातिया गोटे पूर्व भंगातिया गोटे सत सज भंगातिया आर्टिफिशियल गुफा कर पहुंचे लोग गोटे मिनट के खाओ ना हम अब चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो चढ़ाई जैसा चढ़ाई है चढ़ गए। अभी हम फिर से चढ़ेंगे देखो चढ़ रहे हैं देखो चढ़ गए पूरा अभी चढ़ गए अभी थोड़ा और एक चढ़ेंगे ये पहाड़ के ऊपर जाना है हमको हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे इसीलिए हम फिर बाद में फोटो खींचेंगे अभी गाड़ी रखेंगे उसके बाद चल चल के जाएंगे टेम्पल टोपी पहन के और छत्ता पकड़ के चल चल के जाएंगे से हमको यहाँ गाड़ी अच्छा चढ़ेंगे यही ऊपर चढ़ेंगे चढ़लानी पहला फुल जा बोली फुल गाड़ी रखी ऊपर बोली राखी वाला ये लोगटा पूरे তোর গাড়ি চু বাহার দিলে কোথাও যাচ্ছে উপর ঘর সব রাস্তায় পঠা দিলাম একটা নষ্ট হয়ে যাবে একটা ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯିବା ରାସ୍ତା ଦିଆଡ଼େ ଅଛି ଧଳା ରାସ୍ତା ଯୋଉପଟେ ଅଛି ଆମେ ଧଳା ରାସ୍ତା ଫଲୋ କରିବା ସେଠି ପାର୍କିଂ ନି ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇ ଜଣ କରିବେ ସେଟା ବି ପାର୍କିଂ ଏଟା ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ଚଳାଣି ପାର୍କିଂ କୋଟା ଏଟା ଆଗରେ ଧଳା ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ଆମେ ସେଇଠି ଯିବା ଧଳା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଅଛି ଧଳା ରାସ୍ତା କାର ପାର୍କିଂ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଠେ ବାଁ ପଟେ ଧଳା ରାସ୍ତା କୋड ଲେଖା ହେଇଛି ବାଁ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା ଲେଫ୍ଟ ସିଧା ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡି ଏଠି ଗାଡି ତ ଏଠି ଏଠି ରଖି ଆମେ ସେଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପୁରା ୱେଟ୍ ରଖିବା ଏଇଠି ବୋଧେ ପାର୍କିଂ କଣ କହିଲ ସେ ପୁରା ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ ଏଠି ସେ ଦେଖେଇଲାଣି ଏଇଠି ତ ରଖିଦେବୁ ଏଇଠି ମାନେ ବଡ଼ ତୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳ ପାର୍କିଂ ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତଳ ପାର୍କିଂ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ कैलाशगिरी गुंफा जाऊँ सोनार मिश्र बाबू पार्किंग रू पाखापाखि 200 मीटर खंडे चलिया पड़ो कि जेहेतु स्टीफ चढ़ा यहाँ
ଗୋଡ଼ ଟିକେ କାଟୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଚଢ଼ାଇ କୈଳାସଗିରି ମଝିରେ କୈଳାସକର ନା କୁକୁର ଶୁଛି ମୋତେ କହିଲା ଷଣ୍ଢଟେ ବୋଲି। ହଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ କୁକୁରଟେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ପାଣି ଫାଣି ଦରକାର ତ କୁକୁରଟା ପାଣି ଦରକାର ଶୋଷରେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ଦିବସ କୁକୁର ହେଲାଣି ସମସ୍ତ ଖାଲି ହେଉଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ଏଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଭିୟୁ ଅଛି। ମିଶ୍ର ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତୋର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତାତି ଅଛି ଗୋଡ଼ ପରେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଆମର ଅଳସୁଆ ଟ୍ରାଭେଲର ହେଲେ 9ଟା 3ଟା ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ। ଭିୟୁଟା ଉପରେ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ କେଜାଣି ଗୁମ୍ଫା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେଠି ମିଶ୍ର ଧର୍ମପତ୍ନୀ these are the note for pilgrims you can go through before coming here. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जगन्नाथं। हिल्स ये वाला हिलटा एक्चुअली पूरा हिलटा भितर एक्चुअली पत्थरटा काटिकी मैनमेड गुंफा कराई। गुंफा भितर ए शिव पार्वती और गणेश अच्छा बहुत गुड़े स्टाच्यू कम चली जोटा कि किसी समय बंद कर देते बट आगे को स्टार्ट करेंगे बहुत किसी कम चलती जार इंस्ट्रक्शन मो वीडियो प्रोवाइड कर चप्पल स्टैंड बेंगलोर मात्र 80 किलोमीटर बहुत बढ़िया जगह मस्ट एक्सप्लोर प्लेस। चप्पल स्टैंड 10 टका दिंतु चप्पल रखु आराम से एंजॉय करूँ। शिवंकर लिंग रझे एमती किसी जगह हम देखो प्लान जगह तो भल लगे बट एत किसी डेवलपमेंट है तो आहरी बहुत किसी डेवलपमेंट बाकी अच्छी जगह हाँ तो बोधे बहुत सब डेवलपमेंट जो सरीज जो बहुत बढ़िया लगे जगह मस्ट विजिट। जगह देखी खसी तो गलु ट्रेन लोड थैंक यू कीप लेफ्ट ओके sincerely noticing your thanks information. Thank you so much Kailasgiri for this invite. Such a lovely trip. यूट्यूबर के मुंड को कैमेरा वाइड एंगल रैंडम क्वेश्चन दीपक भाई यस किंतु लागला कैलासगिरी किंतु लागला कैलासगिरी रितु हेलो हाय
ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆମର ପାହାଡ ଉଠୁଥିଲୁ ଏବେ ପାହାଡ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଖସୁଛୁ 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 ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଏବେ ତାତିଆ ଖସୁଛି। ବିଛୁ କେଭ୍ କୁ ଜାଗା ଯିବୁ ଦେଖି ପୁରା ଖସି ତ ଗଲୁ ଆଉ ଏବେ ଖସିଲୁ ଏଇଠି ଖସିଲୁ ଖସି 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 ଉଡ଼ିଲୁ। ଏଇଠି ପୁଣି ବସିଲୁ ଏଇ ପୁଣି ଆଉ ଖସିବୁ ମେନ୍ ରୋଡ ପଳେଇ ମେନ୍ ରୋଡ ପଳେଇ ଆଇଲା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଆସିନି ଏବେ ଖସୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖସିବୁ ଖସୁଛି ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋଡ ଏଇଟା ତାତିଆ କେଭ୍ର ସରି କୈଳାସ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ମତେ ଦୀପୁନ ଲାଗେ କି ଜାଗା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ ଅଧିକ ମ୍ୟାଟର କରେ କେମିତି ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଟା ସବୁ କେସ୍ ରେ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ଖାଲି ନାହିଁ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ଓକା ଟ୍ରିପ୍ ଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଯଦି ହବ ନା ଟ୍ରିପ୍ ଟା ଅଧିକ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ନାଇଁ କଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିପ୍ରା ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସହିତ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଏଇ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ସାଧୁ ନାରାୟଣ ବା ଯାହାଙ୍କୁ କାଇବାର ଥଟ୍ଟୟା ବା ଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଏଇଠାରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରାତନ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇଟା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଖୋଦେଇ ହେଇକି ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେ ପୂଜକ ବା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସେଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କେଭ୍ର ନାଁଟା ହେଲା ଥଟ୍ଟାୟା କେଭ୍ସ ये बराह अवतार ये नरसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार श्री राम अवतार